Akariba kaunti ya Meru ni barutite miario ngurani igurura kunyithwa muma kwa kithura kiendi kikujukia giti kia munini Rice babengi baba bakionekana gukenera untu bu bakiuga ati ni kagita kamo Meru gukira na kuria Kariba rutere rungi rwa Kirimara kugwata mbaru kiendi kia Kariba na ndi baruria kiendi kigutigira mirandi ya thirikari iria rungamite ni untu bwa nkuchani iji ni kurika. Mwana ndo mwana wetu ndeke bora kendeke kwe wana ngara tagete iraisi wetu ruto ito kanera mona na ito kuga munu nako wate njara uthi na mbere nako ngai agikuonekanagira gwatithanie Meru county amwe na Tharaka amwe na Kenya yonthe tuone thirira gwari ni gitarira gwari majority senator kankwira kendeke batu turaugite Meru yetu kana Kenya yetu aswa na aja Meru Mount Kenya batu totena barabara ijere ciarami kana ithatu batu tha itore anda otothithirie barabara cieto ithatu ciarami na tukagwirirwa bukendeke na manto jonthe jara atigitwo nyuma jonthe ndina mantu kwena arua kendeke okamberia na ndio karera gite opiesari wonto gukuluka giteno kagita muntu we gutwikana kwina wanda na mugongo yonthe mulima Kenya ithira ore amona atue na kila mahali washughulikia kama watoto wako bwana Kindiki na nikakuwa ni bwega tontu borinya murungu ombete no guchakura no karungama. Bwana President William Ruto, thank you so much on to tutalia mwana eto Kithure Kindiki. We are so happy, we appreciate na bithiria boya sana so Kindiki turitire ngui ya bora warita okere kirintiria ngoni mbata wanje ojimuka kumantangathe kuma mekindori ndena nkatha sana no ntu bathirikari gutwa Kindiki getomi Kindiki ni muntu athikira ni muntu aice kubuthia mantu especially watu tigania east to kweregera mantu amana ni akathikana tigania east na wa mporo abori getomi kuna mirandi mo yakwa mere getomi gacha kwata ikakwa ndio thai no ntu tigania east yao itokwetu na weregera bono ne pio Peter Frederick Bundu kuma Mekindori twarende na nkavo nyinge mnoge president na judge no ntu ba support Ramona to ya Kithure Kindiki as a deputy president of the Republic of Kenya oningo chalken nkava muno narenge nkuiba mnono to Kithure Kindiki go yakwa abatwe arutani ngo mheshimiwa Mporo na MP wa Meru tuoni beta wanjo lengo likana mzalendo neruare katugwiritwe tukaria antu ba Meru no ntu bakwithwa Meru mwenzetu kana mwana wa Mount Kenya east yeto yawe Kithure Kindiki akomba ni witia gitene tutarara twithirite tuna kiondrene Mount Kenya kana ndrene Meru kana Mount Kenya East Region yonthe buregana so batu igwirigirwa kitu na bubo nene that oyabura Ruto augire that Kindiki amutethia komba kundeliver for the common mwananchi amutethia nontu Ruto atirari na advisor ndre mweti moi mutheteri wa nkalange ntiwa na itwele akana gaiye kandri na kuiro ko nene thai nontu bokana karaka chiarwa ndene kathetuna kamu Meru na batwe katokuwa mwanka thai batwe mandriko batwe thai tukumenya kana Meru bwana bawirane nontu thai mwera yura munene yukuya kikara kanini tura twera wa mera to mwela tura tunini twitagirira nene moso owe osiareri mouna yo Meru the great Meru twaromba barabara ere Tharaka Nithi barabara ere tu landa mwara yorwete millions of people a Meru na eni na kabila cionthe twaromba batu kira twaromba ture a Meru reke nya ya uyange ya kwirirwo otie legacy batu ikobira biwone kara kithira barabara ere bwithiro flyover kwithire kuna barabara inyinge na kwithire kuna barabara inyinge sana kirie we Tharaka Nithi ewita na nontu kwingora bwathuraniritwe no na kura na banjadiliana no ya maendeleo ya Kenya ndio ntu kwingora bwathuri no na kura ukureta project yeku au utonie ni Meru wa vice president ira project yeku mwana bana raisi ningo wewe nontu Meru etona munene na twetu lowe dio yagi na twetu Meru na ikoto gwatene twetu tona munene bichifu baile kumagira isi so thai no akoma demand yothe na ya itaboga itukwirigira antu beto bate kwerenge itukwirigira mwanko Tharaka Nithi aja ndo itura area kanda
ikathira nonto nande akukia kanya kau nake akure mwenu itithiria ambere ameru mantu ya tukothira maicho ga kwithira githiro kende kino hara mwikuthiria tiwitika wonga kwamba guthira nande